Reka nongere ngo usuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana aho rose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi ku mirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Isi n'amahanga bongeye kugaba ibitero cyane cyane ku ruhande rwa FARDC bongeye kugaragaza imbaraga zihambaye, imbaraga zo kwerekana ko bashoboye kandi biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bigarure bimwe mu bice by'ingenzi biri kuri ubutaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese hagiye gukorwa iki kugira ngo ingabo za leta zibe zakwigarura ibice by'ingenzi nk'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda abitangaza? Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyu ni perezida ukomeye kandi perezida ukomeje gutanga icyo twakwita ubutumwa bukomeye bwo kwihaniza inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho. Ni amakuru tugiye kugenda dukusanya tugenda tuyagarukaho mu buryo burambuye ku bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku mirwano n'ubundi igaragara mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira ndetse na Masisi. Ese mu by'ukuri ni iki kibanze muri iyi mirwano, cyane ko impande zombi zikomeje kugaragaza ko imirwano itazigera irangira? Isi n'amahanga bongeye guhamagarira FARDC kwigarura ibice by'ingenzi ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amagambo y'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC aho yatanze ubutumwa avuga ko biteguye guca agasuzuguro k'uyu mutwe wa M23 wongeye kugaragaza icyo twakwita agasuzuguro, wumva ko uzagaba ibitero ku bice bitandukanye FARDC irimo. Muri aka kanya rero icyo ngusaba nyaboneka ni sabone, kwibuka like, share, comment kugira ngo dukomeze tubane muri update nyinshi zigenda zigaruka ku mirwano igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese mu by'ukuri ibi bintu biragenda bishyira igitutu gikomeye kuri uyu mutwe wa M23 nk'uko benshi babivuga? Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje amagambo akomeye avuga ko bamwe mu bayobozi batandukanye ba M23 banze kujya mu mishyikirano n'ingabo za leta. Ibyo rero bikababaza bikomeye cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi aho yafashe icyemezo ntakumirwa cyangwa se icyemezo ntakurwaho cy'uko agomba guhana yihanukiriye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nibyo byatumye rero muri iki gitondo cyo ku igenekerezo y'itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hongera kumvikana imirwano mu bice bitandukanye bya Minembwe, aho ibitero bikomeye FARDC yongeye kubigaba igaba kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bikavuga ko imbohe zirenga 5 zaguye muri iki gitero nyuma yuko umunyamurenge rero yagiye mu Gatumba kuhatangiza ibikorwa by'ishoramari mu gace gafite amateka yasize ibikomere ku banyamurenge, ndetse ibyo ngibyo benshi bavuga ko kuba yagiye kubikora ngo ni uburyo bwo kugira ngo arebe ko amahoro mu banyamurenge yagaruka. Ese koko bizakunda? Benshi bavuga ko bishobora gukunda ndetse cyangwa ntibinakunde kuko bose basenyera umugozi umwe wo gushaka amahoro, ariko ayo mahoro kugira bazayagereho bigasa naho bigorana. Nyuma y'uko Joseph Kabila yagaragaje ko RDC ishobora gucikamo ibice bibiri nyuma y'impande zombi, drone kandi zongeye kurasa mu mihana, abaturage bahungira mu bihuru. Ni intambara ikomeye cyane. Ni nyuma y'uko intambara y'amagambo hagati ya bamwe mu bakuru b'ibihugu barimo Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko intambara yongeye gufata indi ntera hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Nyemerera manze nkugezeho iyi nkuru ivuga ko intambara yongeye gufata indi ntera mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC. Haravugwa ibitero bikomeye by'indege zitagira abapiloti zizwi nka drone byibasiye imihana ituwe n'abanyamurenge, bikaba rero byasize abaturage mu bwoba bukomeye no mu buhungiro. Amakuru aturuka mu bice byo mu misozi miremire y'umurenge agaragaza ko iri joro ryaraye rikeye rishyira kuri
uyu itariki ya 24 z'ukwa gatatu 2026 ryabayemo ibitero by'indege zizwi nka drone zateye ibisasu mu duce dutandukanye twa Minembwe, cyane cyane mu muhana cyangwa se mu muhana usanzwe witwa Gakenke ndetse kwa shefu Rutaganda. Aha niho hagabwe igitero, ndetse aka kanya nyaboneka icyo ngusa no gukanda like zipyondeho rwose. Aya makuru avuga ko izo drone zakoreshejwe n'ihuriro ry'ingabo ririmo iza FARDC, ingabo za leta ya RDC, iz'u Burundi, iza Angola hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR. Nubwo aya makuru akomeje kuvugwa n'abaturage, ntiharaboneka itangazo ryemewe n'impande bireba ryemeza cyangwa se rihagarara kuri iki kibazo cyangwa se ku mugaragaro mu buryo bwemewe. Gusa M23 byanga bikunda mu isoni nyinshi bavuga ko yasubiye inyuma. Ibisasu byatewe rero byangije byinshi mu byari bitunze abaturage, birimo amazu ndetse n'imyaka yari mu mirima. Abenshi rero bahunze berekeza mu bice bitarimo imirwano. Abaturage benshi bahise bata ingo zabo bahungira mu bihuru, aho bavuga ko bakomeje kwihisha kubera impungenge z'umutekano muke. Umwe mu baturage utuye muri aka gace mu buhamya yahaye Capital News yagize ati iri joro ryakeye rishyira kuri uyu wa kabiri, drone zateye ibisasu mu bice by'Gakenke kwa shefu Rutagamba, zatangiye kurasa ahagana saa moya z'ijoro zikomeza kugeza mu rukerera saa 11. Hakomeje kuvugwa rero ko abagore n'abana ari bo bibasiwe cyane n'ingaruka z'ibi bitero, aho benshi muri bo baraye mu bihuru badafite aho bahungira ndetse n'aho birukira. Urumva ko byateye impungenge ku baturage. Ibi bitero kandi si ubwa mbere bibaye muri aka gace. Mu minsi ya vuba kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nabwo byarakozwe mu duce turimo Gakenke, Karingi, Bidegu, Karongi n'ahandi. Ibintu byakomeje guteza impungenge abaturage n'abakurikiranira hafi ibi bibera muri aka karere. Kugeza ubu nta mubare w'abamaze guhitanwa cyangwa abakomeretse uramenyekana neza, ariko amakuru ava mu baturage agaragaza ko hari ibyangiritse byinshi n'ubuhunzi bukomeje kwiyongera. Harimo kandi n'umudamu warashwe n'iyi drone iramukomeretsa bikomeye, ndetse kandi hari n'amatungo arimo inka n'intama zarasiwe ahitwa kuri Gitavi haherereye hafi ya santere ya Minembwe. Ibi bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba indiri y'amakimbirane arimo ingabo za leta n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, ndetse n'uruhare rw'ingabo z'ibihugu byo mu karere rukomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga. Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano mu karere bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu ntambara zo muri aka karere riri gufata indi ntera, rikaba rishobora kongera ubukana bw'imirwano no gushyira mu kaga abasivile kurushaho. Mu gihe abaturage bakomeje kubaho mu bwoba no mu buhungiro, hakenewe ingamba zihuse zo kurengera abasivili no gushaka umuti urambye w'aya makimbirane akomeje gutwara ubuzima bw'abaturage ndetse n'inzirakarengane muri iyi mirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa leta Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri iyi mirwano benshi bemeza ko itazigera irangira, dore ko muri aka kanya ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuruta uko benshi babitekereza, ndetse n'amakuru agenda aba menshi cyane. Joseph Kabila kandi yagaragaje ko RDC ishobora gucikamo ibice bibiri. Ushobora kwibaza uti uyu Joseph Kabila ibi bintu atangaza bikura? Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC kuva muri 2001 kugeza 2019, yagaragaje ko impungenge zikomeye ku hazaza h'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kiri mu nzira ishobora kuganisha ku gusenyuka burundu aho kuba gusa gucikamo ibice.
Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Labire Brigade tariki ya 20 nibwo yajyanye ikiganiro n'uyu munyamakuru, ariko bishyirwa hanze ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2026 ubwo ari mu mujyi wa Goma, umwe mu mijyi ikomeje kugaragaramo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko FARDC ishaka kuyigarurira. Uyu mujyi uherutse kwibasirwa n'igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo n'Umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF. Ibi bitero kandi bikomeje kongera impungenge n'umutekano w'abaturage ndetse n'abakozi mpuzamahanga bakorera muri ako karere. Mu gusubiza ikibazo niba icyo gitero cyari kigamije kumuhitana, Kabila yavuze ko iperereza rikomeje, ariko agaragaza ko ubutegetsi bw'i Kinshasa bumufata nk'umuntu ukomeye ubwo gukurikiranwa byagiye bigenda, ndetse ko n'abaturage bo mu duce twa Masisi n'ahandi nabo bahura n'ibibazo nk'ibyo. Ati ndakomeye cyane nubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yankatiye igihano cy'urupfu ndetse na FARDC bakaba bari kuduhiga bukware. Yakomeje agira ati iperereza riracyakomeje, ariko ndacyafite icyizere ko nzabaho ubuzima bwose. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Kabila yasimbuwe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, gusa umubano wabo waje kuzamo agatotsi gakomeye kugeza ubwo inkiko za RDC zimukatiye igihano cyo kwicwa zimushinja gukorana n'umutwe wa FCM23 ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yafashe icyemezo cyo kubyisubiza, nubwo ibyo bitero bikomeye, Kabila yavuze ko bidahungabanya umutima we, ko akomeza kwakirwa nk'uwahoze ari perezida aho yajya hose. Ati ndatuje cyane n'icyizere cyinshi cyane, icy'ingenzi ni uko tureba uko igihugu cyari kimeze muri 2019 n'uko kimeze ubu igihugu cyarazambye. Kabila kandi yavuze ko adashyigikiye igitero gikunze kuvugwa cyo gucikamo ibice cyitwa balkanization, ahubwo ko abona RDC ishobora kugera ku rwego rwo gusenyuka nk'uko byabaye kuri Sudani. Yise ibi Sudanisation, ibi yabyise Sudanisation, asobanura ko hari byinshi byahinduye hagati y'ibiri kubera muri RDC n'ibyabaye muri Sudani, byaje kuvamo isenyuka ry'igihugu ndetse no kwigabanyamo ibice. Ati hari byinshi bisa hagati y'ibiri kubera muri RDC n'ibyatumye Sudani isenyuka. Iyi mvugo igaragaza impungenge ko mu gihe nta ngamba zihamye zifatwa, igihugu gishobora kwisanga mu bibazo bikomeye birenze ubushobozi bwacyo bwo kubikemura. Kabila kandi yibukije ko muri 2001 igihugu cyari mu ntambara zikomeye, ariko bagafata icyemezo cyo gushaka amahoro binyuze mu biganiro. Ibyo byaje gutuma haboneka ituze ryagerageje ku masezerano atandukanye y'amahoro, ariko bikaza kunanirana. Yagize ati twari dufite amahitamo abiri: gukomeza intambara cyangwa gushaka amahoro. Twahisemo inzira y'ubwenge. Aha yagaragaje ko abayobozi b'ubu batari gukoresha iyo nzira y'ubwenge, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamwise umwe mu perezida b'injiji. Nyamara benshi ntibigeze babishima, bavuze ko yarengeye, ahubwo bahisemo gushyira imbere intambara aho gushyira imbaraga mu biganiro by'amahoro. Ubwo ni Kabila ukomeza kuvuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo ahisemo inzira y'intambara kurusha inzira y'amahoro. Kabila yanenze cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, abushinja imiyoborere mibi no kudaha agaciro itegeko nshinga rya RDC. Yavuze ko ibi ari bimwe mu bikomeje guteza umutekano muke n'ivangura mu gihugu. Mu gusoza ubutumwa bwa Joseph Kabila n'impuruza ikomeye ku bayobozi ba RDC n'abanyekongo muri rusange ko igihugu kiri mu nzira ishobora kuganisha mu gusenyuka.
niba hatabayeho guhindura imiyoborere no guhitamo inzira y'ibiganiro aho gukomeza intambara. Ibitero kandi bye bishimangira ko ibibazo by'umutekano muke, politike itajyanye n'igihe ndetse n'amakimbirane akomeje mu burasirazuba bwa RDC bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bumwe n'ubusugire bw'igihugu mu gihe kiri imbere nk'uko abitangaza. Ibyo kandi ntibibuza ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gukomeza kugaba ibitero kandi zivuga ko zizakomeza kwivuna umwanzi, dore ko bashinja izi ngabo gukomeza kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bamwe mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi iby'urugamba bemeza ko imirwano ikomeza gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hagomba gufatwa ingamba zihamye zo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Nubwo benshi bavuga ko ibikomeje kubera muri Minembwe biteje impagarara ndetse n'abaturage bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga nyuma yo guhunga ibitero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Minembwe. Mu by'ukuri bamwe mu baturage bemeza ko intambara yabasize iheruheru kugeza ubwo bamwe namwe batangiye guhunga iyi ntambara berekeza mu bice bitarimo imirwano. Ibyo rero kandi biba nyuma y'uko isi n'amahanga babona ko ibintu bikomeje kubera mu bice bitandukanye bya Minembwe bihangayikishije inzirakarengane z'abaturage bakomeje guhura n'ibi bitero, nyamara nta nzira n'imwe yo guhungiramo bafite nk'uko bamwe mu bakurikiranira hafi iby'imirwano babigarukaho. Imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho guhagarara ahubwo ikomeje gufata indi ntera, aho abaturage bavuga ko barambiwe urujya n'uruza rw'abasirikare ba M23 babagabaho ibitero barangiza bakabigereka kuri Leta. Ibi benshi bemeza ko nabyo biteje impungenge ikomeye cyane ku buzima bw'abasivile bari muri iki gihugu. Ni nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kubasubiza yavuze ko hagiye gukorwa iperereza ku bitero bikomeje kugabwa mu bice bitandukanye birimo intambara, cyane cyane muri Minembwe aho drone za M23, umwe mu baturage twaganiye avuga ko zikomeje kugaba ibitero ku baturage kugira babone uko bagereka ikibazo kuri Leta. Mu by'ukuri ibi nabyo biteje impagarara, benshi bavuga ko bidakwiye na gatoya. Ni nyuma y'uko M23 ikomeje kwishuka ikagaba ibitero mu mujyi wa Uvira ahakomeje kumvikana imirwano ndetse n'ibitero bya hato na hato bisiga bamwe mu baturage bavuga ko barambiwe iyi mirwano igaragara mu bice bitandukanye cyangwa se mu gisagara cya Uvira. Icyo ngusaba nyabuneka ni ukujya uba uwa mbere ku makuru tukugezaho ndetse ukaba uwa mbere rwose mu gukanda like, uzaba ukoze kandi n'iby'ingenzi kuri wowe ndetse natwe. Muri Uvira hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu gitondo cyo kuri igenekerezo y'itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hongeye kumvikana imirwano ikomeye mu gisagara cya Uvira, aho bamwe mu baturage bemeza ko ingabo za M23 zahuye n'uruva gusenya, aho bivugwa ko zakubiswe izakabwana ndetse bamwe namwe bagahunga nyuma y'ibitero bikomeye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yamaze kuvuga ko izagaba kuri uyu mutwe wa M23 nibikomeza kugaba ibitero mu bice bitandukanye izi ngabo za Leta zirimo. Ibyo rero ntibyabujije uyu mutwe wa M23 kugaba ibitero byaje guhitana amwe mu basirikare bakomeye b'ingabo za M23 ndetse amakuru akemeza ko iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo itazigera irangira nk'uko benshi babikomeza kugenda babivuga. Ni nyuma y'uko FARDC yigamba gufata abacancuro bari ku ruhande rwa M23, aho abacancuro biswe ingabo z'u Rwanda zafatiwe ku butaka ndetse benshi bavuga ko ari bamwe mu bagaragaye ko intambara ishobora kuba yarushijeho gufata indi ntera nyuma y'uko M23 nayo yitabaje abacancuro. Ariko icyaje gukurikiraho ndetse kigatungura abantu nuko abacancuro baje gufatwa bikomeye n'umutwe wa M23 ukaba wamaze kubyemeza nk'uko Bertrand Bisimwa ku rubuga rwe rwa Twitter yamaze gushyiraho umucyo kuri iki kibazo, akavuga ko abasirikare bakomeye cyane ku ruhande rwabo bamaze gufatwa ndetse bagafatwa n'ingabo za Leta nk'uko amakuru adushikaho abyemeza. Mu nyuma y'ibitero bikomeye byongeye kugabwa mu bice bitandukanye
bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na Uvira haravugwa imirwano itoroshye yongeye gusakiranya impande zombi. Bamwe mu baturage rero bemeza ko ibitero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira, hashobora kongera kugaragara intambara itarigeze ibaho mu bindi bice. Ibi bigashyira igitutu gikomeye ku mpande zombi, aho benshi bavuga ko igihe kigeze ngo amahoro n'umutekano bigaruke, ariko muri aka kanya bisa naho byongeye kuba intambara ikomeye. Amasasu n'ibibombe birumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na Uvira. Benshi bemeza ko imirwano ko ikomeza gufata indi ntera mu gisagara cya teritwari ya Uvira ndetse na Minembwe, bigenda bishyira igitutu gikomeye kuri iyi mirwano n'undi igaragara mu burasirazuba bwa Congo. Benshi bemeza ko uko imirwano igenda ifata indi ntera, abaturage bagenda bahura n'uruza n'ibizazane by'intambara bigenda bishyira igitutu gikomeye kuri iyi mirwano. Benshi rero bemeza ko hakwiye gufatwa ingamba zatuma umutekano bigaruka, cyane ku isi n'amahanga bemeza ko hari ingamba zagakwiye gufatwa zatuma Uvira ibaho nk'igice gikomeye kandi kigomba gukora ibishoboka byose kugira amahoro agaruke. Bamwe bati yo M23 yemeye kuva Goma nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Amakuru yemeza ko uyu mutwe wa M23 ushobora kuba wemeye kuva mu mujyi wa Goma. Iyi nayo ni inkuru turi buze kugenda tugarukaho, ni update itugezeho nonaha. Ese koko ibi birashoboka ko intambara yaba igiye kurangira ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Uyu mutwe wa M23 ukaba wakwemera kuva mu mujyi wa Goma nk'uko amakuru adushikaho abyemeza. Ibyo byose turagenda tubigarukaho mu nkuru zacu zikurikira, twibaza tuti ese M23 yemeye kuva mu mujyi wa Goma, ni iki cyaba kigiye gukurikiraho nyuma y'ibi biri kugenda bivugwa? Ibyo byose turagenda tubikurikirana mu zindi update ziraba zigezweho mu minota iri imbere ku bikomeje kugenda n'undi bivugwa, dore ko imirwano ari myinshi kandi ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kugenda bugaragara ari bwinshi cyane, no mu bitero bikomeye byongeye kugaragara mu bice bitandukanye bya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse n'abaturage bakemeza ko hakwiye gufatwa ingamba zatuma amahoro n'umutekano byongera kugaruka. Kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke rero birasaba ko impande zombi zicara zigasasa inzobe ndetse no gushaka igisubizo kirambye cyo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Congo, nyuma y'uko isi n'amahanga bemeza ko amahoro n'umutekano bikwiye kugaragara mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko isi n'amahanga bakomeje kugenda babigarukaho. Nyemerera rero dusoreza aha, tuze kongera gusubira mu zindi update ziraba zigezweho, ariko nyaboneka ngusaba kujya uwa mbere kuri update tugenda tukugezaho, cyane cyane zigaragara ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga, dore ko byinshi tugenda tugarukaho n'ubundi ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda bugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndagushimiye, Nyagasani akomeza haze ibyifuzo byawe kandi aguha imbaraga zo gukomeza gukora no gukomeza kubana na bagenzi bawe neza, ndetse nyaboneka komeza kugenda ubana natwe umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane.